Baca Fatihah 1, Qul-Hunya 6, Al-Falaq 1, Birnasnya 1. Setiap rakaat sama ibu surahnya seperti itu. Ya, jadi setiap rakaat sama ibu surahnya. Setelah Fatihah surahnya sama. Qul-Hunya, Al-Qur'an, Al-Falaq 1, Birnasnya 1. Ya, tapi ibu doa, mana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Satirani beriman wahfadhu alayya fi hayati wa inda wafati wa ba'da mamati birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang baik dengan iman. Ya Allah, peliharalah aku ya Allah ketika hidupku, wafatku dan matiku, minta dipelihara sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ibu masih pengen ngerjain sholat hifdzil iman, boleh ibu gabung sama sholat yang di atas, sholat al-wajib sama hifdzil imannya. Sholat sunnah ibu boleh digabung, ya bu, yang nggak punya niatnya dia bu, yang punya itu apa namanya. Jadi boleh digabung ibu. Bagaimana niatnya? Usolli sunnatal awwabin ma'a hifdzil iman raka'ataini lillahi ta'ala. Itu niatnya ya bu ya. Sesuai. Ya alhamdulillah. Ya bu. Jadi ibu yang di depan juga, ya bu ya, ibu yang di depan juga niatnya seperti itu. Kalau ibu mau kabur amal sholat hifdzil iman boleh. Usolli sunnatal awwabin ma'a hifdzil iman raka'ataini lillahi ta'ala. Cuma itu ayatnya udah lain. Mana tambahnya? Fatihah 1, Inna anzalnanya 1, Qul-Hunya 6, Al-Falaq 1, Birnasnya 1. Cuma nama 1, Inna panjang umurnya Allah. Aku bisa ibadah kepada Dia Allah. Aku bisa nanti hadir lagi di majelis taklim. Mudah-mudahan doa kita pada sore hari ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah mau habis nih ceritanya. Saya yang tinggal dekat Haji Aas, Bu. Saya rumahnya dekat sebelah Haji Aas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bagi ini semoga maaf menghidupnya, bagi juga semoga maaf menghidupnya, semua minta maaf menghidupnya. Yuk sama-sama kita angkat ke belakangan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya rabbana alhamdulillah ya rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-hidayah fil taqwa wa kullu bi husni amal wa yusabbihu an tu'minu alayhi. Allahumma barik fi shahri rajab wa sha'ban wa balighna ramadan bi sihhatil 'afwi was salam ma'ata al-mudawwara fi salahina wa nahina wa masrina wa intina ya hanani wa lam yakun rahmatu rahmatika الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك القوة والاستقامة
والكفاية في الطعام والعبادة خصوصا في الشهر الرجب والمعروف بك من كل مصيبة وشدة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار برحمتك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نقول فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Sama-sama kita baca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pengajian bubar. Pengajian bubar. Kepada Ustazah Badriah. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, Mak. Hati-hati. Terima kasih, Ibu. Sehat ya, sehat. Wih, saya cari jalan jadi nggak salaman ke sana. Ya di sini. Di sini. Bukan ini mah masjid. Ini mana? Ini mah di belakang masjid. Lewat mana? Lewat mana, Bang? Ibu-ibu baru pulang, guys, pulang haji. Hati-hati, Ibu. Hati-hati, Ibu. Aku kok nggak ngeliat Maji sih? Enggak, Maji nggak ngaji ya? Terima kasih, cantik. Terima kasih Bu Haji, cantik. Sehat selalu. Semoga panjang umur Bu Haji. Iya. Sehat selalu Bu Haji. Sama teman
Tadi jualan dulu. 30 tahun. Kerja keren. Kerja di mana? Dari habis air. Alhamdulillah. Ay.